Aduh, aduh, Darem agak kecong. Tak ada benda. aduh, tahu bang, gua macan panas ya. Aduh, dia remeng gua pak. Periksa akhir apa kok? Tuh, lady mama bapak besena. Coba bapak tak lako. Aduh, usaha akhir apa kok pak? Takong kok tidak ngasih. Coba tak ada iya nak. Sabar. Di bapak kita nyari agen jaman. Aduh, yang sabar sih. Ada anak sakit. Sabar ya nak. Nang dinak lun. Kok kita nyari agen jaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Beh, kakek kak. Buat apa? Kok jangan minjem pak? Minjem apa? Pese. Iya kak. Tandi kok kan pese. Seborang pese. Tuli rapo kak. Kok cek buron na. Anak wak bareng. Apa aja tak tahu kok. Mereka lanan kaki bareng. Mereka lah kering. Coba nih tanggung urusan dia. Tuli rapo kak. Kok cek buron na sedia. Du malam bingko esaran na. Entah kalau nyerah pada rumah. Terserah kak kira kak. Kok janji du malam esaran na. Oh iya. Kayak mau kita kelar nyerah. Kayak mana enggak? Iya kak. Ya. Soal kak. Kayak saya enggak. Mau sampai ke kita nyerah. Tanggung TV lagi pada. Kok boleh ya kak. Kok reksa kintanannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Beres deh ya. Alhamdulillah, beres ya pak. Oh iya, kakek suka bayar periksa akhir kok. Oleh jim apa sih ya pak? Minjam nak koreng. Jam ke siapa? Badal nak. Kaki tak sadar. Pokok kaki beres. Oh iya pak. Sepadan apa ya? Gua kalau kun jadi beban di keluarga dia. Kalau kun bisa nyusahin kakek, gua sepadan apa? Jangan cak ada iya nak. Bapak si seporang nak. Bapak yang tadi tak bisa ngebunga kaki. Iya pak. Kakek nama bunga engkau. Dari rumah gue, kakek pak kuntang bapak. Jadi sepadan apa saya beri jadi pengeran. Ada depan betul. Kamu pendi mata dodan nak. Mata nyerah. Are mun erot-erot ektoman dari. Lo kendal keroman kok. Kus. Maka kaki kak. Rojuk belum. Toju. Tersamat ta ke. Kamu tengah major. Ete dan te tak major. Seporang
tadi. Apa? Dari mecancin kakek. Mak lopot. Mau cadu malam teh dan teh tak ada ke rumah. Iya kak, enggak bakal serangnya. Maksud yang kau tadi. Oh, ketawa mana kakek mondo iya? Ketawa mana kakek? Majar. Kak. Majar. Majar. Oleh ngarek kali ya. Nggak usah ada tahu lagi nggak sekali. Tapi oleh. Oleh ngarek ada lawan kok. Apa ilau? Tok patok wa. Orang kau nak undar lagi mundi. Iya lah. Bobong ki banyak bobong. Punya. Banyak. Ntar lah aku. Sini lah ya. Kan sebeli belang kau keinginan na sapi mau lingo. Iya cak. Iya ya. Alah, kau mau digilang. Iya. Alah. Kau dah apa mami rame romaro? Bejap apa ya? Bejap apa deh? Papan kaki kita kalau nyerah utang. Cak sama jedu malam teh dan teh tak ada. Tak apa ya pak? Jangan ada apa. Kemana wapan jong? Mentah kalau nyerah utang terus angin jem. Mayo iya saya semajo. Semajan lopot. Iya le, nggak seporan na le. Panyanantang bapak salah. Seporan na le. Ya, kota salam nabi rai miskin. Juga pak. Duh. Sporan na yun na. Dan kelahiran bapak. Iya pak, tak ada apa. Jadi kalian ngincam geru apa apa sih? Iya nak. Si bapak tak nama boleh. Iya pak, tak ada apa. Engkau boleh aku bisa usaha tibi. Bisa mempunyai utang kaki jadi ya. Iya nak. Engkau di masalah. Masalah apa cak? Aduh, utang bapak di utang patah kedarnya lah. Pak itu kolin pak. Si nam sabar ke cak ya. Ya iya ki. Jangan mah boleh. Mana nang biarai miskin kaki? Singa nolar. Papan ngincem pesegan kota kalau nyerah. Si nala. Karena kebicara ngko deh ya. Menang kok tak sudi nang biarai miskin. Miskin ki yang kok pasal. Boleh lah. Sini cak ya. Pesabar. Mukiro orang janda iya. Iya. Gonjan biasa rile beda ya orang. Ayo ya, engkau mau dikada. Boh. Iya lah cak. Cek nih serjak siman. Maringakan nih yang. Enjak kian pak. Oh iya lah kok kindal doko ya. Engkau beraka sama lila pak. Kindal ya kok bayin lah. Kirim dari dina ya. Iya lah, launan pak. Iya. Boh. Mak kata papan siman wah. Mau utang tak gelem nyerah. Ada tabrak beuy malah tak ketoman. Aduh. 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 Apa? Mau jalan bus ngabus. Oh, dem selendeman. Aduh. Aduh. Olah tak padeng jak bersepeda yo. Kedelenggaran. Apa ya, Pak? Bisa remetang Bapak balik. Papan kaki dia cong, kedelenggaran. Tinggal tabrak bay melebay. Mai pak juga pak. Sekarang bapak sakitnya. Aduh. Saudara apa le? Saya datang bapak sepo. Bah, matang betul tenggang po ke cong.
Coba pan tibi segelero. Bengal kayak kang kota. Dayen jan menreng sken. Salah tak nyeraut tang. Mata letih mata yang kok. Bah, apa mau jadi ya ke? Apa? Tak terima kaki jong. Mun tak terima, carok mayu. Dan tak ning sabola kok ruah. Mahi dan to subingko. Cola kola mencela matan. Mayu pak, jaga pak. Oh sakit. Mayu, jaga lah, mayu. Tajung lah pak. Oh. Tak ada apa ya pak? Njek na aku cek kala ate wajan moki ro ya. Enggak pak. Baba ni kurang sabar dari rumah. Baba ni liatin das melolo. Kan dinak yang kau sabar pak. Kau minta doaan kaki bayi. Dem aga kina Enggak karon tak lau ya. Dan tak dinak kado ada pak ya. Ada apa ya balik? njek arap yo. Ita brak guru bi moki sok ya. Dia masih terlalu mukir kena. Mata itu songku. Oh iya jong. Kau minta tolong. Siman tak bengaki. Dah macam siman balik. Takut acara bi moki jong. Paling bede sabelau. Boh, iya lah balik. Kau mangkat dia. Iya lah jong, ngestet deh. Dia dah macam siman tu yo. Cak, Apa deh? dah mana cak? Kau acara ke bingung? Allah cak. Kini siapa apaan? Papan le tua. Kau empas pun sudah ya. Usapun kau tindas melolo. Mumpapapan kaki beda ya. Kau terima kaki. Sinang kau minta doaan na lang. Ngun kau mati. Kau mau tahu bapak rabadan. Oh, lagi ongku kaya. Siap kaya. Iya le, mun sabun, kau tindas juga kaki. Tapi mun setia, lain pikiran kau. Mun setia kau pas le. Kaki tak rapat hanya datang harga diri. Tapi mun tanggung tua, kau tak bisa nangis. Oh iya lah munda yo. Ah!